Zulomnyama ondlela zimhlophe njengoba beshila ukuthi solode sinilethela zonke izinto njengoba zenzeka la Sphesihle Nxumalo siyabukela bayadlala odadewethu namba eduze kwami nokuyena ke ophethe ke umdlalo wabo noba coach noma coach wabo usithatha usibeke nje sawubona siyakubingelela sawubona mfethu ninjani siyaphila thina sikhuluma nobani wakwabani sikhuluma no Sphesihle Nxumalo siqhamuka emondlo manje sidlala ilo isquad sethu isquad sasemondlo sonke sihlanganiswa amacluster onke isquad sasemondlo ngibathe nidlala la noma nikhani nisazongena hayi bese sidlala igame yesithathu njengamanje sisazobuyela for ama final bese ngakaze sidliwe anizange nizendliwe asikadliwe impela sibuyela naye ekhaya siyabonga kakhulu ukuthi angakadliwa mawubuka laba lokho ngane okhuluma laba abadlalayo la ngaphakathi intshisekelo yabo noma mawubheka ikusasa labo lingakanani uqhubeka kuyaphambili isasa lalezi ingane lihle kakhulu lona mawukuthi into engiye ngiyibuke kufanele sibambisane njengo coach nane structure sonke kubanjisana ukuze isasa lezingane lizokwazi ukuqhubeka siyibone ngisho ku provincial na ku national ngizwa la kukhulunywa ngodaba lokuthi ilikhona bekudaba lokuthi kuzokwenzeka kube khona mhlawumbe abatonyulwayo ukuthiwa abasezingeni eliphezulu batonyula ukuthi badlale ngendlela eseqophelo eliphezulu ngabe mawubheka ke wena kulaba abadlala njengamanje bakhona obabuka bakuloso sigaba leso noma bangahle batonyula yebo bakhona bangaka mangahlulu nganise njengamanje nje mangibabheka ithathwe nje 9 yonke okay ke siyabonga ke mawuthi ithathiwe 9 yonke sabona napa behleke eduze kwakho kusho bayazethemba ukuthi bayahamba ngoba hambana impela elakho ke lokugcina ongalisho mhlawumbe ulibhekise kubazali emakhaya okuyibona abantu kufanele ngicabanga ukuthi kufanele lekelelane nabo kakhulukazi einganeni zabo ngoba unahamba nazo ingane ongalibhekisa nje kubazali njengokuthi kufanele ukuthi mhlawumbe beseke ingane zabo nalapha ehamba khona futhi bezeseke benze senze isiqiniseko ukuthi bakhona bazobukela bazozikhuthaza njengamanje abazali angifuni kamba mangabanga supporter and ngiyabonga kakhulu isupport yabazali ngoba sinawo 6 years sise groundini to support abazali anginabo bayabagada and bayeza ukuthi njengamanje sebe basikathatha kakhulu angengikwazi nokubaveza ukuthi wozani bo kodwa nje nginabo abazali khona la groundini bangisupporta kakhulu ngiyayibonga ngempela support yabo siyabonga kakhulu osethuzo kwakho igama ubani waba sibonga konke amalinga sibonga wonke amalinga oba buyelwa waqoka Zulumnyama ondlela zimhlophe njengoba uyizwela ke nawe bathi ke bayazethemba bona futhi nabazali siyabonga kakhulu abakwenzile nokuyindlela esimanga kakhulu ukuthi beseke abantwana babo ngoba konke kubalekile ukuthi babe khona babe ingxenye ukuze abantwana bazoyimisela ngendlela esimanga bedlala bebona ukuthi abazali bayabuka sibonga ithuba siyabonga